Ika nongere nkwifurize ibihe byiza ukomeje kudukurikira ukomeje kwa natwe hirya no hino makuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye. Reka nkubwire inkuru ya kababaro, ni inkuru nayo y'incamugongo. Umucuruzi witwa Kabandana Vena wari ufite amahahiro cyangwa se bizwi nka alimentation mu ndimi z'igifaransa, azwi nka Chez Vena, yamamaye cyane mu mujyi wa Kigali ndetse no mu mujyi wa Huye, yitabye Imana. Ihahiro Chez Vena rero mu mujyi wa Kigali ryahoze riherereye hafi y'amasangano Rond-Point yo mu mujyi rwagati munsi iyo kwa Rubangura hafi y'inyubako ya Mike. Amakuru agera ku kinyamakuru rya Akadomo.com avuga ko uyu mugabo wari ufite izina rikomeye cyane yitabye Imana mu ijoro ryo kuri wa kabiri tariki ya 17 Werurwe 2021 azize uburwayi. Abana b'uyu mugabo rero babinyujije ku mbuga nkoranyambaga bagaragaje ko batewe agahinda n'urupfu rw'uyu mubyeyi wabo. Umukobwa we witwa Ariane Kabandana abinyujije kuri Instagram yagize ati papa ndagukunda, ati wabaye imfura ubuzima bwawe bwose, ati wabereye bose intangarugero, wari umubyeyi mwiza w'imfura, ati buri muntu wese yakwifuza kubera ko wari umugabo w'imfura w'intwari, ati waritanze cyane, wari umuntu mwiza, ati birenze uko nasobanura, ati nta kintu kibi na kimwe yakigeze kikuranga. Alimentation Chez Vena rero ikaba ari imwe mu zamamaye cyane i Kigali mu myaka yo hambere, kuko rero abasirimu benshi cyane ariho bakundaga rero guhahira. Hanyuma rero Kabandana Vena ni umwe mu banyarwanda bashinze boulangerie ikora imigati ikomeye cyane guhera mu myaka 1980 kuzamura, mu gihe mbere yaho rero mu by'ukuri akazi nkako cyane cyane kakorwaga n'abagereki ndetse n'abahinde n'abandi banyamahanga muri rusange. Ni umwe rero mu banyarwanda babikozemo amahugurwa, barabyiga, barabimenya ndetse akabikora mu buryo bw'umwimerere. Yamenyekanye cyane rero ku mugati bitaga koroka. Nk'abandi bose rero bakora imigati yari afite umwihariko azwiho, nk'uko rero buri muntu wese rero ukora ikintu agira akantu k'umwihariko. Hanyuma yagiye rero azamuka mu ntera, avaho yakoreraga rero mbere gatoya, aragaruka agera aho ashinga inzu yitwa Chez Vena irimo cafe, aho rero bafunguriraga yakira abaje kuharuhukira. Chez Vena rero hari ihuriro ry'abanyeshuri bo muri kaminuza y'i Butare iruhande, ndetse n'abanyeshuri biga amashuri yisumbuye nka Groupe Scolaire Karubanda, EAV Kabutare ndetse n'abandi. Hanyuma abakozi bo hirya no hino nibo rero bacaga mu by'ukuri kugura umugati batahana cyangwa se bakaharukira bafata ikawa, icyayi, amata n'ibindi. Urubyiruko rwakundaga rero kuhataramira ku mbuga ku mugoroba ndetse no mu mpera z'icyumweru. Bamwe rero mu baganira n'ikinyamakuru rya Akadomo.com bavuze ko nta mubyeyi wahacaga adatanye umugati w'abana kuko byari umuco w'imiryango yari ishoboye mu mujyi wa Butare. Chez Vena yabaye mu by'ukuri inzu yagize uruhare rugaragara cyane mu bikorwa bitandukanye, kuko abashingaga ingo iminsi mikuru ahanini niho bakiriraga ababo. Kabandana Vena rero yaje rero kohereza murumuna we kwihugura mu byo gukora imigati mu Birigi kugira ngo rero boulangerie ikomeze itere imbere igere ku rwego rushimishije. Uko imyaka yagendaga rero yongera, Chez Vena hagendaga rero haguka cyane, haba rero ihuriro rya benshi. Ikigo cyarakomeye cyane gitanga akazi ku bantu benshi cyane, yazamuye imiryango myinshi cyane yakoraga mu kigo cye, yagize uruhare mu iterambere ry'umujyi wa Butare no mu mibereho y'abaturage bo muri ako gace. Nibwo rero yaje rero kwagura ashinga ishami ni Kigali. Kabandana Vena yarokotse jenoside yakorewe abatutsi, iza no kuhazahaza ibikorwa rero bye birumvikana by'ubucuruzi. Nyuma rero iyo kurokoka jenoside yagize imbaraga zo gukomeza imirimo ye kugeraho rero mu by'ukuri atabarukiye. Yari afite Chez Vena i Butare uyu munsi wa none akaba yitabye Imana. Reka rero mu by'ukuri tumwifurize uko adashira, hanyuma twihanganishe umuryango we kubwo kumubura muri ibi bihe bikomeye cyane. Imana ikomeze ibakomeze. Reka rero dukomeze turebera hamwe n'andi makuru atandukanye akomeza kugenda avugwa hirya no hino ku isi. Mwabyumvise, perezida wa Tanzania John Pombe Magufuli yitabye Imana kuri uyu wa gatatu afite imyaka 61. Inkuru yatangajwe na vice perezida wa Tanzania Samia Suluhu kuri televiziyo ya leta, avuga ko umukuru w'igihugu yaguye mu bitaro by'i Dar es Salaam azize ibibazo by'umutima. Perezida Magufuli yaramaze ibyumweru birenga 2 atagaragara i Nairobi. Ndi kumwe na mugenzi wacu Eloge Wili Kaneza. Eloge, wiriweho? Amahoro neza Denise Nshimiyimana. None Perezida Magufuli waraye witabye Imana yari mu ntoki? Ego Denise, Perezida Magufuli waraye witabye Imana yari umwe mu perezida bo ku isi na cyane cyane muri Afrika bazwi cyane, kuko yakunda kugaragara ku mbuga nkoranyambaga, agakunda kugaragara ku mateleviziyo yo mu gihugu yaba aya leta n'abigenga, kuko Perezida Pombe Magufuli benshi bakunze gutazira Bilidozere, abavuga ko yatwarira ku rubuga ntabwo yatwarira mu biro
ijambo nk'abandi bakuru b'ibihugu benshi, yatwarira ku rubuga ingingo nyinshi, yazifatira mbere ku rubuga, yarabonetse kenshi ahagenda abanyagihugu bafise ibibazo by'amazi, bafise ibibazo by'amashure, ibibazo by'inyubako zitandukanye nk'amabarabara, agaca hamagara umushikiranganje aho nyene ku telefone abijejwe, akamuha imisi ikiringo ntarengwa yuko aheza akabikora akabitunganya. Magufuli mbere uravye abantu benshi bamubona nk'umukuru w'igihugu w'abakene aja kwishushanya nabo. Hanyuma Perezida Magufuli kandi yarazwi nk'umuntu w'umusenzi cyane, nk'umunyakatolika akunda kuboneka mu misa, akahimiriza n'abantu gusenga, kandi ubwe inshuro zitari nke yaravuze yuko adatinya urupfu kuko ari ugupfa ari ibya bose, ari wabo wa bose. Magufuli rero ni umukuru w'igihugu novuga nti azwi, si ukuvuga ngo umukuru w'igihugu ngo mu gihugu ciwe cyonyine, kuko uravye no ku mbuga nkoranyambaga uyu munsi, haba no muri za groupe WhatsApp, izaba abanyakenya, abarundi, abanyarwanda, abanyekongo, bose ubona umengo bamwishushanya ko mbere nk'umuntu umengo yari uwo mu gihugu ciwabo, canke umuntu bavukiye novuga nti ku gatumba kamwe canke mu ntara imwe cyangwa muri komini imwe. Ntafatwa nk'umuntu w'umunyamahanga wa kure n'abantu benshi cyane cyane abanyafurika. Urabona ko bari mu bihugu bitandukanye, n'abatuze muri za diaspora, ubona abantu bagenda bandika ku giti cyabo, abantu basanzwe n'abantu badasanzwe bamwandika ko bamuvuga, bamwe mbere bakavuga ko bamufata nk'indongozi yabo nubwo atari umukuru w'igihugu cyabo. None abo bamuvuga, abo bamwandika, abo banyatanzania ndetse n'abanyafurika bazibukira iki kuri Perezida John Pombe Magufuli? Veniste, Perezida John Pombe Magufuli abantu benshi bazomwibukira ku kurwanya igiturire kuva mu mwaka 2015. CCM chama cha mapinduzi, umugambi ku butegetsi muri Tanzania, umwemeje kugira ngo yitoreze ikibazo cha perezida maze agatorwa. Magufuli yagize urugamba rwa mbere rwo kurwanya igiturire cyari kimunza Tanzania. Bamwe bavuga bati cyari kimaze kuba mbere karanda gasa mu gihugu ca Tanzania. Magufuli yaraje cyane cyane ikintu abantu bazomwirukira ko iruhande rwo kurwanya igiturire, kandi nazo nyene biri kumwe, yasubiyemwo za kontra zose, no kuvuga amasezerano hagati y'amashira hamwe mpuzamakungu akomakomeye amwe twita multinationale acukura ubutare, icyo bita contrat minier mu gifaransa, zose yadisubiyemwo ku buryo ziha novuga amahirwe abanyatanzania kandi zikinjiriza leta ya Tanzania kurusha uko byahora. Ikindi Magufuli bazomwibukira ko atanumwe ahakana nuko yakoresheje cyane inyubakwa za leta zifite inyubakwa rusangi ziterambere, akaba yaraboneze cyane muri iki kiringo, yarashize ingufu cyane na leta yiwe mu bijanye no guteza imbere inyubakwa rusangi. Ariko rero Veniste, nta byamabyera ngo de nkuko babivuga, Magufuli afite n'abantu bamunenga cyane yuko muri iyo myaka 5 ishize abatavuga rumwe n'ubutegetsi, abanyamakuru, hari mbere n'abahunze, hari n'ababuri burengero, abo mashira hamwe yigenga, ko atorohereje na gato abantu bagerageza kunovuga nti kunenga canke kuja mu nzira yiwe, nkuko iwacu mu Burundi akunze kuvuga ngo kwitambika imbere y'ibikorwa vyiwe. Gusa uko nabivuze, ico bahuriza ko hariho ibintu bitabesha, nkuko abafaransa bavuga ngo les faits sont têtus. Ibi bijanye no kurwanya igiturire, ibi bijanye no kubaka inyubakwa rusangi za leta, y'amashure, y'amabarabara, ibintu biboneka ko Magufuli yateje imbere kandi bose bahurizako. Eloge Willy Kaneza, munyamakuru w'Ijwi ry'Amerika i Nairobi, ndagushimiye cyane. Ndagushimiye nawe Bezitse, nshimiye Imana, ugira ikiganiro ciza. Urakoze cyane. Inkuru ku rupfu rwa John Pombe Magufuli, perezida wa Tanzania, murakomeza kuyikurikirana ku Ijwi ry'Amerika ku rubuga rwacu wa eshatu @radio@voa.com. Perezida John Pombe Magufuli atabarutse amaze imyaka 5 asuye igihugu cy'u Rwanda. Ni narwo rugendo rwa mbere yakoreye hanze ya Tanzania, ubwo hari mu kwezi kwa kane mu mwaka wa 2016. Abanyarwanda bakiriye bate urupfu rwa Perezida Magufuli? Assumpta Kaboyi yavuganye na bamwe mu batuye umujyi wa Kigali, barimo ababaye muri Tanzania n'abakurikiranira hafi politiki ya Tanzania.
urupfu rwa perezida John Pombe Magufuli ni urupfu abantu benshi bakiriye nabi. Yari umwe mu baperezida bari muri East Africa buri muntu wese yakwirata ko dufite umuperezida ukunda igihugu, umuperezida ukorera abaturage, umuperezida witanga ku manywa na nijoro kugira ngo ahindure imibereho y'abaturage, cyane kiriya gihugu cya Tanzania. Navuga ko mu gihe cyatambutse cyangwa abaperezida bagiye bamubanziriza n'abaperezida ego bakoze, ariko urebye systeme yari iriho cyangwa imikorere yabo yari itandukanye cyane n'iya Magufuli. Yaje ahindura ibintu byinshi, twahera nko ku bikorwa remezo, ariko byari bibabaje kubona igihugu nka Tanzania nka Dar es Salaam nk'umujyi twavuga ubucuruzi ari umujyi udafite imihanda. Yakoze neza Dar es Salaam uyu munsi imihanda irubatse, buri muntu wese uhageze abona ko hari ikintu gikomeye cyahindutse Dar es Salaam. Icya kabiri twavuga yakoze gikomeye cyane ni ukwimura leta akayivana Dar es Salaam bakimukira Dodoma, yongera gusana amameri atwara abantu mu mazi. Urugendo rwo mu mazi uyu munsi ruroroshye, nko kuva Bukoba ujya Mwanza, ni ibintu abaturage bishimira kandi ni ibintu byongera n'ubundi iterambere. Twagaruka Dar es Salaam ukareba ikibuga cy'indege cyubatswe muri iki gihe cy'imyaka 5. Magufuli yakoze umurimo ukomeye. Hari Terminal 3 iyo uhageze ni ikibuga gishimishije mu by'ukuri. Twareba indege igihugu cya Tanzania cyaguze, byari bibabaje nk'igihugu cya Tanzania kuba kidafite indege. Twavuga ko ni umuntu wakoze imirimo ikomeye ku buryo iyo agira amahirwe yo gukomeza iyi myaka 5 yari isigaye, mu by'ukuri Tanzania yari kubigeze ku rwego rushimishije cyane. Nitwa Mico Jean Baptiste, ndi umunyamakuru ubarizwa mu Rwanda ariko nkurikiranira amakuru yo mu karere hafi. Nge mbona usibye uburyo yitwaye muri iki kibazo cyo kurwanya iyi ndwara yugarije isi muri rusange, ushyize ku manota ntabwo yagira amanota make, kubera ko haba mu karere ndetse no ku rwego rwa Afurika ni umugabo wigaragaje bitewe n'ibikorwa yagiye akora. Muri Tanzania ntabwo abantu bari bamenyereye perezida ugenda mu midugudu, icyo umuntu yafita nko mu midugudu cyangwa mu tugari akigererayo akareba abayobozi ibyo bakora, akareba ko ibyo bashinzwe babyubahiriza. Yari umuyobozi wita ku baturage. Tanzania yabarizwaga nayo mu bihugu bikennye cyane, ariko mu minsi yashize Tanzania yashyizwe mu bihugu bifite ubukungu buzamuka bwisumbuye. Akaba aravugaga ko Tanzania ari igihugu bashaka kuruhukiramo yaruhukiramo, ko atari ngombwa kuruhukira imahanga. Abatenga bo bakanamukunda ko yageraga kwemera kw'Imana umuntu agendeye kuri ibintu by'amadini. Tugiye ku ruhande rw'ibyerekeye nka demokarasi cyangwa wenda imiyoborere ishingiye kuri demokarasi, hari intambwe isubira inyuma igihugu cya Tanzania ubona cyari cyarateye. Ntabwo byari bimeze nk'uko abayobozi ba mbere bitwaraga mbere batavuga rumwe n'ubutegetsi. Uko yitwaraga abonaga ashaka kuba umuntu utavugirwamo, umuntu ushaka guhagarara ku kintu yahagaze akumva nta wundi wabibona ukundi gutandukanye n'uko abibona. Wanareba uburyo umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba urebye ibyo bagombaga kugeraho bagenda mu masezerano washyiraho uriya muryango, ibyo bagombaga kugeraho hari byinshi bitabaye. Habamo nk'ibice bibiri kandi haragombaga kuba bimwe. Hari amasezerano yagiye atekeye kugira iyo passport ihuza ibyo bihugu. Urabona muri Tanzania iyo passport ikora umuntu aracyakenera reseta asavuye nko mu bindi bihugu. Ntabwo yabanye neza cyane mu karere, keretse cyakora nk'igihugu cy'u Burundi cyo ni igihugu bari babanye neza cyane, ariko muri rusange ibindi bihugu nta kidasanzwe cy'imibanire ku ngoma ye wavuga ngo yashyizemo imbaraga. wabonaga arazwi ishinga cyane n'igihugu cye kurusha kureba inyungu rusange zo mu karere. Byambabaje. Magufuli Pombe ndamuzi rero yigaga chemistry yaniga social science University of Dar es Salaam. Yewe hari ibintu bitatu muziho. Icya mbere ni uko ari umuntu utajyanyeganyega cyane. Kunyeganyega ni ukuvuga ngo niba avuze ati turagiye ni ubwo turagiye, avugisha ukuri, nta buryarya agira, nta kintu cyangwa se ibi byo kuvuga ngo ndabembereza ndagira gute
ntabwo abizi cyane. Ikindi ni uko ari umuntu utazi kwigira igihangange cyane, usibye ko nyine iyo wabaye perezida ubundi urumva uba ukomeye bihagije. Amajwi yakusanyijwe na mugenzi wacu Asumta Kaboyi i Kigali. Abakuru b'ibihugu byo mu karere bafashe umugongo abanyatanzania. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akoresheje urubuga rwe rwa Twitter yagize ati tubabajwe n'urupfu rw'umuvandimwe akaba n'inshuti Perezida Magufuli.